Assalomu alaykum aka. Ruxsatmi sizda? Mo'nu иностранецсида-chi. Nimadan keyin Aziya Moldan bu жаққа чейин алып келгенде, анан таксистмин да 1,5 миң сом болот десем ишенбей атат. 1,5 миң сом деп түшүндүрүп айтып коюңузчу. How much? I need to go to Osh Bazaar. You guys wasting my time. Да. Окей, я скажем так, мне совесть не позволит так сказать. Это если вы сейчас сделаете честно. Don't you mind if I talk in English or in Russian? No problem. Если siz hazır erkekçe baaсын айтсаңыз ага, sizge de потом береке келет ишиңизге. Но если siz hazır Азия Молдан бияққа чейин 1,5 миң деп айтсаңыз, это не то что это просто законы жизни байке. Африкалыктар берекени ушул жакта дөөдө, африкалыктар да дөөдө береке. Ана может мага Кудай таалам берип аткандыр да ушул берекени, рызкынычы. 1500, вы же обманываете его. Сумга чейин жеткирем, ага макул арзан эле кылам, 1000 сом кылам. Ошо экөөнү биригип 2,5 миң деп айтып түшүндүрүп коюңузчу. Жок, айта албайм. Really? Авет тамактанат экен да. Анан тамактанат экен, я ей сказал, короче, $100 болот депчи. Бир порция тамак, компот, сампот мененчи. Анан бир порция тамак $100 болот деп сүйлөшүп берип коюңузчу, пожалуйста. $100 болот деп. Баке, зачем так брать? Просто машина алган аткам да $200 да жетпейт атат. Баке, сиз азыр алып атасыз анча. Реальный прайс айтыла. Кудайдан коркуңуз, баке. Жок, просто буну жаначы эме кылдым да, бир фанта алып бердим да, фанта 500 сом болот дедим. Зачем, баке? Сиз реальный прайс айтсаңыз, Кудайдан корксоңуз, баке. Ушул рызкымды деп атам да, Кудай таалам берген. Жок, ал эмес, сиз алдап атасыз аны. You're good guy. Тебе мало или? Нет, алдап атасыз сиз. Менче. Реальный баасын айтып. Реальный. Сиз азыр, мен сизге сөз берип атам. Сиз азыр алдабасыз ага. 150 сом болуп, даже 150 чыкпайт Азия Молдан бияка чейин. Айтсаңыз, мен сизге почти гарантия берем. Сизге береке, рызкы келет. Кудайым таалам сизге өз берет. Ишенгиле. يا واهب الفضل